بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. نیرینا راست دست پیکر لستودیو میوانین ما جدور به هاتنه ام خیر هاتن دوام بدن سیفتین آرمان خیر هاتن مامسته خودش و راضی بی رحمت الله و نورتین قصری وجب خیرات مامسته خیر خودش و راضی بی و شانه سر خیری ان شاء الله خودش و راضی به سر چواراتن جاره کدنجی تماشاوان هیجا و هفته جی مسئله اندروژه و درکتن پیش جبو ما کی جان مسئله اهمیت آوی هیا امید سری اول سروان مسئله خبر بدم براستی مسئله غازه با آوای کی قصدی دخوازن جروژه و ملت بخینن هل بجارتنا امریکا دردخنه پیش مسئله وها عدلی دردخنه پیش لترکیه جدیسا مسئله عدلی و وک مسئله کمالیزمی دردخنه پیش دسر ویده دخوازن روژه ملت بروژه وکدن به هنک مسئله وها هندری وانوالا مجول بن و مسئله غازه جبیر بکن لورا جبو مسئله غازه لسر مسئله غازه هم سیاست دنیای دولتین امبیجن کو هیز و قوت آن هیا و سیاست دنیای دیزاین دکن هم جل ترکیه رایدار و امبیجن کسین کو آنها حکومت دانه سر مسئله غازه تشتی کج دستی وانته ناکن براستی قناعتا ما اوه لورا لعالیه که نیزی 50,000 انسان با آوائه که وحشی تینا قتل کرن و هر رو درو جسد زاروکا لغاز لشریا روژاوا لهنه کونی کو غاز ملت غازی وکشیانه ویدر و للبنانی امد بوشان زندی لوان قطعاما تماشا دکن و وان قطعاما تین سر اکرانان لبلی ملت کو لهمبر و مسئله هشیاره و دنگی خواه بلندکه رایدار گوه خواه کار دکن و سر و مسئله هیجی دچنتین تکیلی خواه به دولتین وها داگر کرو دولتین وها کو هویتیا هری مزن بیکتینن بوان را تکیلی خواه تجاری بپیش ودون امی مثلا غازه و وی بدنگی جاره کردن خبر بدن دو راجی امی مثلا هل بجارتنا الامریکا بیک هات هنکی خبر بدن ترامپ یا جی بایدن یا جی هاریس یا جی اوباما یا جی بوش جبوم براستی فرق نکه حقیقتا مسئله جی اوه دیروکا امریکا یا قطعامان امی خبر بدن یعنی بلکی پری اکرانا لترکیه جی پری دنیای جی لسر اکرانا زیده تر لسر سناریوی کو جان ها پیدا و ترامپ جبو دنیای چه بکه و چه پیلانین وی هنه چه راپورین وی هنه سروی خبر دادن ترامپ و پوتین هفدور کتنه تکیلیه که لسروی دخوازن پز نیوان بدن دخوازن وان درخنه پیش بله امی لسر قطعامین امریکا خبر بدن روی وانی کو جو دنیای و شاریه امی خبر بدن مسئله امی ددیا کو امی سری خبر بدن اوه دور امی بگرن مسئله نابخویی لهیله کی تماشاوان هیجا مثلا قیومات خبردان لهیلادن شارداری و بلدیه پری ملت جبو خدمت ملت دوسا کوی خرج بکن بمليونا بده مليونا پراد دنهن کسین کو ناوی وان هنرمنده یا جی ام بیجن درتین پیش ملت رخصه دکن و لگورا خواه هنرمندی دکن شخوره و هاد بیجن پری ملت ددنوان جوان هر دو آلیا و جی شارداری آن هاد روژه ویدانه ام بسرویجی خبر بدن چما لهمبر وی ام بیجن خباته کی نای کرن کو شارداری جبو ملت خدمت حقیقی بکن و ها به مسئله کو زیادتر برتکا ملت دکشینه و دلی ملت دیشینه تین روجوه ام سروی خبر بدن داوی جی کو وقتی مبمینه مثلا کمالیزم امی خبر بدن تماشاوان هیجا 100 سال سر در باس و ترکیه به هر شکلی خواه عالی کمالیزم و هات عجقاندن و ظلم و زورداری هات کرن ایرو سال 2024 هیجی کمالیزم جبو ملت دبه سبب ظلم مثلا کمالیزم
دو پیش دکتره کی حکیمه کی جبو کو سروی مسئله فکری خو گوتی هاتیه گرتن یعنی زانایه کی هجه کی وی ملتیه و چما کو دواویتی کمالیزم یاجی فکری کی خو گوتی سروی آن هات حفصه ده ام دخوازم مثلا کمالیزم جی جاره کدن سری خبر بدن کیک سیف الدین کرم کن ام بود دست پی بکن مد سری برنامه ده جیگو قطعام سیونیستان با آوایی کی زانی با آوایی کی قصدی دخوازن جروجه بخینن هی بریا کم تکونه برنامه جی روزنامه گری کج غاز هن آگاهیان بمر پاروت کن ساعت کی بریجی قطعام سیونیستا لوی در هاتن راست کردن و جسد زاروک العرض امبیجن راست کردنه و لوی در دناو گولا خوینه دا و دایکی وان یانجی امبیجن هنجوان دایکی وان جتنش خواه کسی کو سروان بگیری جتنه و دروجه و که وهادا ام غازه جبیرات کن اکرانین ما غازه خبر ناده رایدارین ما غازه خبر ناده هون شد بیجن يعني پیشیان وی بیجن يعني خدای تعالی رحمه خو لوا شهیده غزه لبنان و تمام دنیای مسلمان که خدای تعالی مجوانا و حسابی وانا مسئول نگری اما وی ما بگری ام ویجی زانن سیونیست وقتی گو دست وی عرضه فلسطین غصبای کرنه دواملی دخاته که تنی دنامش يعني چاوا مثلا هم علی عبوری هم علی سیاسی هم علی عسکری به چند خطا اجر مشینه آن هاوی گاوی هنگ دبیجن کی دبی چاوی سیونیست لیا گاوی حربی الهرم مسلمانا براب کن بله یعنی تمام زانوان انسانی زانوان خواندوان ادوی ایشی دت خابت ندویجین کی تقوت هزا سیونیست عگو و جبهه والقاسی فراب بکن و بدنا برخو و اشغال بکن تنیا و جبرگو هزا که قوتا که اشغال کرا عرضه گوته که ویجی که نکاری تدب مینه بلکی هناكي ويدي فالاب كي او خلقي ويدي جويدري درخي اما نك ادوي دائمي بسكنه جبرلو مثلا گو ایرو جاناجه شامه بمباردمان کی جاناجه بیروت بمباردمان کی یعنی لبنان عرضه لبنان بمبارد کی بمبارد بارين ويدري بلکه و خصوصا جی که روزنامه‌گرا تکوچه انسانی گو دنگی غزه دنگی فلسطین دردخن دنیای وانات کشن یعنی هیچ نابجن مثلا اف این تبکیاوی چه ورجمره و نه جی نافکرن چما لورا هدفك وهي ارمانجك وهي ارمانج چیه ارمانج او عرضه مقدس عرضه قدسی او عرضه غزه یا فلسطین دیجی که گوید به انسان بکن انسان اجوید درخن ویدش انسان مسلمان صافی بکن و دورانه که دوید در سکنن لورا هدف و ارمانج سیونیستا گو تمام فلسطینش بخن بندسته خو و پایتخته که گو بناوه قدسه اجبو خاطر اولو بنرن دسنره لبنان ده جوخته گوتن بمبا دکن او انسانی ودش خو او گند ترکرنا جوا گند درکتنا اما پایدا وقته گو فرصت دبینن دگهنا وا گنده ماینات خن بن خانیه بدر کر خرات کن جبر چه جبر گو جارک دی او خلق و نگره جی خو انا هاوی گاوی فلسطین خصوص خاصة غزة همش آلية بحريفة همش آلية بريفة عرضك زاف خوش عرضك زاف بركتا جبو خاطري ولا جبو قوي عرض هوجي دركفن غزة كرنا سي قسم في هر سي قسمات شتكن قسمة كي
خرا دکن راست دکن خانیه خرا دکن شخو وقتی گونو ایریشه خو کرن به دست مکتبه و جامعه جهگو ملت لی دکه هف جهگو باجار و گند پی آوانا کدرن مکتبه نا جامعه نا جهگو تفگر لواه الهستانه نا جهگو انسان تداوی دبن لوی دره نخوش لوی دره تداوی دبن ها جه حالش حوله را کرن حتی یعنی دوی گرما حربه ده yani peşi خانی دست ندان خانی اول هستانه بمب کرد. هنوی گاوی دورا و هستانه بمب کن. یعنی قالنتی کی پارچه کی تشته کی دیواره کی گوجو هستانه ما بی ویجی بمب کش بگو انسان جوی دیجی که او چادری گوج نایلون اج کیسه تلیس عملش خورد چی کریه تشاوت اینن و دریج بو خاطر اثر کی لوی دی نمینی کی گوسو بالوی دی جاگ دی هستانه کاوا بی انسان لوی دی بجون جبر گو دیخاتا بالا ملت بالا دنیای بلا بکی سری چنده کی شامه بمبات کی yani Suriye بمبات کی سری چنده کی مثلا کردی دینی حوله مثلا بری نهاب دروجا وزارتا گونو نتانیاهو او نا آنیا سر گراوه گوتیه چه؟ گوتی د دنیای دا متفقه می دوغال کردن یعنی اف اشتغالیش بو چه گوتیه؟ جبو خاطره گو ایرو روژه و ترکی دا چه هیا؟ çözüm süreci هیا yani گو اف سلاحی نوا ترکی دا بسکنن نوا ترکی ساکن ببه گو اف عیش بسکنه اف شر و پفچون نقابا yani خود نقابا ترک و کرده ya ama جبو گو اولو خیاب که جبو گولو خیاب که اف کلمه جی صرف کر حالیلا ایرو سیونیست هدف و ارمان جوانه که جبو گو غزه روژه و بدن عرده بالا دنیای دکشینه جی کدی و دوی ده عیشه خود کن هن هاد غزه ده چید کن خانیه گو بمبا کرنا خرا کرنا و خانیه راست کن جهوانا راست کن چاله آوه گو ملاش خور چه کرنا بمبا دکن جهر دکن کیمیاسالا تا وجوانه که قسم جامعه گو خرا کرنا اثر و تفش حوليرات کن خانیه حوليرات کن اثر و نکه به شکلی جبو خاطره گو دنیا به شکل کی دی تش ندی به فکر روجا و تش ندی هبن مثلا دی هبن حوله دبن او جعیشه خو بدنگ بکن یعنی ایرو ارمانجا سیونیستا گو تمام غزه دست دینن سر لورا yani agrbestiye de jike şart و şurut de jike jbo xatre go ev te devon go gereka jur derkeve ew jike çıkırın siyonista go em haw agrbestiye jbo hem kasira hawrodnin bale bir şekli armanca ve ava baş malo ava kemalizm jî mesela gunha belki var neji ev jî bejim de Türkiye'de henek mesela kan roje ve bizanebuna bu خاطره گو بالا ملت بکشیور بله که نوردین یعنی سیونیزم دنیای وک اختاپوتی یعنی تمام دولت خستیه بن تاثیر خواه و وان وک جهر کریه وان بهش کریه و حسب خل گوراوی داجو یعنی وها خویاد که یعنی و دنگه کی لهمبر و در نکوه و دولت کی لهمبر و در نکوه يعني او كوم كجي او قطعام او بومبا باران كرين سينوركي ويلبري دانين جي اوروبي دا جي لو راوي بميناك جبو بيشا روجي جي سيونيزم چه غاوي كو هيزا خل هاف توب كر دولتك وك امريكا بشتاوي انجليز بشتاوي چه سلاح و جبرخانه لازم بن ويجيرا بشينه اوجي لغورا خوها باجارا خراب كه لو را لبنان جي نری قصبایا باجاروکا به تمامی در دوره و ماینا داد خبن عرده و وی باجاری بجاره کی بوم باراند که بجاره کی خریطای هنداد که یعنی و سینوره کی جرات نبه بله به نام خدای الرحمن الرحیم براستی سینوره جر هایی لی مخابن ایرو او سینوره هانه به هیز و به قوت لورا لهمبري دنياي لهمبري أمريكا لهمبري أوروبا
تفي حربة كده مجادلة كده ونخدي دولته يعني دولتك وي بهيز وبإمكان دولته ببترولي وبمعدني وبلشكرية أردو لشكرية دولته جوان رتني أو كيني بيجومان مسلماني برخدانا غزة وفلسطيني بخويه سرير أو هي دور برخدانا لبناني هم حزب الله هم جيكي ايج بيره ودور جيكي پارچه پارچه مثلا جو تركي دینداری ورگو آریکاری جوان ردشینن قلبي وان روحي وان هشي وان هر دائم لود راهاني دبي قالوا ام غير امكانه مادي پراپي و امكارن چه بكن جوان ره بفي هشي خو دشغولينن وخباطه دكن اوانانه العراق ديسا هيزك برخدانه هي اليمن وندنرن هيزك برخدانه هي لهر طرفه دنیای ایگو کارن دسته خو بگینوان آنجی آری کاریه که بگینوان اوانانه ایگو سینوره کی ج سیونیزمی ر و ج غلام سیونیزمی گو دنیا گشی ایرو بلا استثناء يعني چند دولتي وقت مثلا ایران وقت مثلا همه بیجن افغانستان وقت مثلا چند دولتي ور گوهیم بهز نکار خو بگینه غیر ایران از نام بهز لورا ایران الحمد لله ایرو تبع برخدانا لهمبری سیونیستا خودی دکه فکرن خودی دکه به چکو سلاحا بلکه خودی دکه یعنی چه لازم الود راهانه به پروردهی خودی دکن به امکانه خو خودی دکه به پترول خو خودی دکه یعنی خفدا کی ریجوان جوی عالیه هانی دختر گمرل مسئله نره ایران الحمدلله سر بلنداییه که مسلمان آره جوی پیوه او افغانستان چند حب دولتي وري وك الصومالي بس تجيتر خن چند حب فقيره افريقيا ورد وكيدني دنيا قش ايرو اريكاري سيونيستاي هم اريكاري وان وهم جيكي اسيري وان بچي شكلي بويا اسير لازم الجواكن اصل سرفيا خوشك خباته كي بكن وفينا درخن حولي قوما وملتا تبار ويا اعلام بكن ديار بكن بيان بكن چاواد بيرو انسان زاروک تین کشتن لبر چاوه دنیای گشی روزنامه‌وانه گو وان قتل عامه زاروکا و پیرکا گو سرویسی دنیای دکن لبر چاوه تین کشتن دنیا ایرو سکینی حال بکی لدرک دنیج دنیای خصوصا لغربی و تا لامریکا و تا وسایل منفعتك دولتك دنیا زاروکا گلور بی کشتن تشتک گلور بی کشتن همان قوم قش راد بن سرخو بينن بالاخو لآمد بناوي نارين كچك هات قتل كرن تبي 85 مليون تركي بمحال سروي خبر دم بله دليما تبا بيشيا دليما تبا بيشيا لورا لازم بوجي الشواتك يعني قرق بي اما تلغاز دنره تيرو لبنان دنره تيرو اليمن دنره يرو تشارو انگلترا و امریکا به توی هزی خوی هوایی بمب باران دکن ویدراهانی به صدا کستین کشتن ویدرا های کسی که جتونه کسی در ناقش بحثان ناکه لفلسطین ها کذا لبعض الشريعة فلسطين هكذا للبنان هكذا كسك ديناك دنجي خدر ناخه معناه في هالشيء تبي إدارة وان الدنيا تبي مديا جواكي دنيا تبي التلفزيون وآجانس الدنيا عادتها أسير كرن يعني دبيجي تشيغو أز دخواز موني دنجي ودرخين تشيغو أز نخواز مون نكارن دنجي ودرخين بدروا خبر على سر ماسه چه بکن لگورمه و بشین برین هاب چند مهابو درکت حوله ل CNN انگلتره و ل آدن نیو فوکس نیوز و چو امریکا فوکس نیوز لوانا تبع خبره جو عالم اسلامی خصوصا فلسطین و لبنان درنو ادرال ورتين چکرن آماده کرن اوانا مدیر وان مسؤول وان قش كسي يهودي روجنا مباني يهوديني بله فالله عالما فالله هاجكي وعالما انسانيتي وقت نج غير مسلمان هاجكي تف اسيري وان ايرو جبر بك جوانا هيفيك جوانا تنيغو وگرن آريكاري
بمظلومة فلسطين ولبنان وسائر بكن وديواركي بندك تقول بيشا سيونيستا درخن جفيا هيفي توني هيفيا بالتاني ج خلقاي ج مظلوماي وجوان کسی وان رخصنه برخدانه وان جامعه برخدانه جو التبي عالم اسلامي الحمد لله هن وهيدي في الله هاجك يعني عالم في الله خلقي في الله هاجك هيدي شار لكن اخو هيفيش فاناي لافاناجك حتى انا قلت لك فعاليتي بدلك مزن حتى قشيار جناب مسلمان جرك بدلك مزن بيندان يرو او بدلات تيدان ان شاء الله افخينا زاروك فلسطيني بيرك فلسطيني ولبناني ويمني برهواناتش ان شاء الله وبصدق برخداني مزن وسيونيزم دخل بفتسينه وآريكاري سيونيزم يجور بخد بفتسين ان شاء الله ان شاء الله ومود اول هويتيا اسرائيل رجما سيونيستي دوما قتل عام خو وكي كما جو بريوار جيل لبنان جي والغاز جي ديسا بومبا باران كر وقتل عام راست كر لهيلك جي مساله اغربستيه هي ام وان هر ديا بهفرا دماكو بخوينن هفتيا شوي بين شش روبري نتنياهو وزيري خوي اولهي قالان شيج وظيفه وكشاند قدنا بين مدى قريزك اولهيه هي از به نباورم وهذا نشاندان قالان شيغو مدكاربو بشكل كي سيره دستي حماسي جوي در خلاص بكرنا جبروي فكره منو وينيه كاول حاصل وهذا بينا خدجي نلهف كرنا وان هي العاليه كي اگر بستي خبردان العاليه كي قد عام دومن كرم كنن شد خاصمش استاذ برينها وزير قطر دروا جو مجنا بين جبو اگر بستي مجنا بين سيونيست و حماس ما خدا پاش لولا هر دو طرف جي خنا نبر اگر بستي طبيعي انا راسته دورا خبر دركت ليسا وايزات كر قطر وزير و دركت گوچ گونا گوتشتكي لوتنا گو ام نوادا ام بردوام مساله اما تشتك خبرك حارو جهاد دركت رئيس جمهورية سيونيستا كيفن دو از اگر گو از نشاشول فرنسا جوينه كده اشتغل قلت يا جركا ام غازي دركفن يعني اف حرب ام زيده ايشاندن و اف زيده زاروك و بيرك هاتنا كشتن ام هم بر دنياي ام رزيل بون جركا ام خبتنا باش يعني ابجناجي دفعمي گو چيا اگر گول يعني البلا وبي ايران بينها بچندكي گوتو بو ام ايريشه بدن سيونيستا او جيكي سكن يعني هادن جورجي درناكه يعني واحد شرط القيب في شكل قلت اگر بستيه كي تشيبكن ام كارن حبكي باش ببن برسفاخه اذا ابتفامي بله ابتفامي جو سيونيست يعني كتنا طنقايه يعني جدر ودورا خبر هذا الشيء ومعلومه يعني اف هالبجارتنا امريكا جي كتا حولي حالي حاضر ده سروكي وانا هي رونانشتيا هناك جو في مساله بين الزمان نوادا وكا جو الحولي ده كسنينا اگر هبي جيب دزي مسالتين مشاندن سيونيستا برينها اگر پرستيت خصنا حولي جبو گوش خورا زمان بستينن و قتليامي خو ام چند گاوا بغازي دهارن ام چند گاوا پیش کون کار دیتن پشکلیت خستن اما ایرو حالی حاضر درما گم کتنه و ایزاته گو اف ترامپ دبیجه و ترکی دشتاغله و معلومه ویا یکیتیا جوینا رئیس اسلامی يعني اسلامی شبیلی تشکیلات واجی که هفدو واجی هنک بیانات دانا جبورو يعني جوي جنهاو پیدا اگر پرستی تکوی حوله روژه ویده به امناتی معنی گو سیونیست كتنا طنقاية مثلا
نخواستم لعالی خربیک و ملت وها لهمبر سیونیزم درت لستادیوما امشترا بیجم ده کنسیرا دا لامستردام تدی ایریشی سیونیستان کرن یعنی افجی خدانك في قيمة افجي حالهم بيشن مثلا برين هاب دروجا تحب سياسة مدار فرنسا للدولة السيونيست هات نقرتن برنشاف كرن فرنسا إذا هذا قوفنا ناي قبول كرن يعني أم آليتتنا ما راقب دبين دردا يعني سوالا جو بينها وش كي نريدين جي برسي أفها السبب يا جو سيونست بسكنيك جي أفها لو دما جو منفعات أوروبا ناف واري مسلمان دا كتنا يعني كتنا تهليكي بالتهليكي وشون أو منفعاتي أو سياسة مداري واي جوا دولة إدارة أو رجيمي وينجي أو آلية عبورية أو بترولا ووسائل وقت قلت لك في طنجاية تجارتها دولة أوروبا بقوها وجفدو قبول كل لورا ألمانيا مثلا كواليسيون بو وجفدو شو هردا حكومة قريز إلو لنا ألمان ده هكذا أمريكا شو سيشمي يعني هي الهوا هي تامرونا نشت هكذا فرنسا بيانات خدان جو إنجلترا إذا هدا قوتش وعم سلاحي خوامي قود بكن أبجي إشارة دانسيونيست أو كود بيتشت تبي حاشا دوري حضور يعني از خلقي ما جي از أزرا خو بيانت ما كان بكوچ كما زيادة بيشوا يعني هفساري بقرن إذا جبوا خاطر ولو يعني هم سينورك جسيونيست يعني إيجو وبسكن السبب شيء أفا جو منفعة أوروبا ودولة إمبرياليست كابيتاليست جو إيرو سيونيستا بهذه خوب بعبورية خوب سياسة خوب استخبارات خوب آليكارية ددني منفعته وأنا وكا جو بيلانه جو أذكر سري يهوديو كو فلتش دستيو هناك. بله. لبنان أجي عيبك يجبو عالم إسلامي يعني سيونيستان نجبو كو عالم إسلامي ده الهمبر وهذا كي هي يانترس كي هي إيدي ودكشة. أف جبو منفعته وان برجواندي وان يه دوستو هوالي ويد كذا تنقاسي ودنهره دناف دنياي دجي الهمبر سيونيستان الهمبر سيونيزمي دنگ بلندبن بلکه جوه پیدا ایدی جبروان مثلا هنکی خو پاش و بکشینه و شو غزه خراکر لبنان جالی کی ده خراکر يعني از بهم کارن بیجن مثلا او مسابقه سپور گوچبو او سیونیستی گو لواخستن لأوروبا امستردام لواخستن نتانياهو چه گفت گوش ایروپی دا حچی یهودی سیونیست اروپا برای سمبول اسرائیل لسر خو نجفین رانه جوانه نگرن وکا بیرقا وکا مسابقه ترکیه جی ودکشین جویدار یعنی او ترس کته نابو یعنی حالو بود هات فهمه گفت دنیای داش خود نف دولت مسلمانه دا سربست نکارن وی شکلی بخوابتن و بشتغلن و بیجن بگرن او جدستي وشو جوي ساعتي في فهو جوار صرفي دورة مثلا او قانون تكليفيا جو هدا باريدا مجلس جو عسكري سيونيست يعني جو وطنداشي بافيجن بله هم او جي كاتروجي هم جي قبل دانا جو اوروبا لفا سيونيست هات كرن رژیم سیونیست افهم کرد گود دنیای الوطن بویا یعنی نج و هم سروکوانه سیونیست هایی که د محکمه ده هاتنا محکوم کردن افجی که هنا یعنی دنیا ویکی که الوطن بویا يعني بانغاسيا مازن وانتن نبوي لأمارية خيات يعني سيتشم جوي ساعات خلقابي جدسي خلقابي وزولو انتن يبكن يعني جوي ساعتي بي و هل بجارتني يقول واري مسلمان شي ببن ال اوروبا شي ببن خلق و بنا بدي برچاوي خو وقت هل بجارتن شي او كسي جو هارج بو اداره و خلقه گرك سيونيستان نيار ببينه اگر ایگو سیونیست دوست ببینه جوی ساعتی پیوا لسر حکومت ایگو بخوازم ببین حکومت
تكن هالبجارتني ويقيب بكن يعني الدنيا ده أصلا ده الدوري مكا بنفسه ويا أما أبه بيش دوي سمريخو شاني بكي ما كان كنا نسترسل ونشن قلتنا بيجن يعني مثلا هم عالم إسلامي دولتين مسلمانة دولتين كو رايدارين وان مسلمانن كارب دستي وان مسلمانن لهم برفي تشتكي متقارن بيجن نكرن يعني حتى تجارتها خوجي بالزورة ملاتي قد كرن هيجي قد نكرن هيجي انبعثة شركات سيونيستا قمان هين قمان شبهي قد كرن يعني شبهي كي تنزل يعني لتركيا شركات سيونيستا زيم تي كشتيا كاتريني تي لیمان تا لویدر بازرگانی آخواد دومینه دولت بیشن بردف که حکومت جی رادبه دوی اویا جعالی حقوقا نافنتوی یا بازرگانی ام نکارن هم بر یعنی ویاش قبول تکنه ویا نراسه بگمان هگر میر الحقوق بنرن گرکم الحقوقی انسان بنرن كحقوق يعني كحقوق سيونيست حقوقي دكيجن حقوقي دي كشتنا زاروكا واعلان كرنا البرج عواد مديا التلفزيون ياجي دولة اسبانيا شما قبول ناكد شما قبول دي مثلا يعني اسبانيا حقوق قالوا جي اسبانيا تنه يشتتني رهي يعني ve nesamimiyete hükümete Türkiye'de vardı besamimiyete o ne rastı her hafta ki cari ki beyanat ekedi ki İroj ki veziri bazırgani beyanat ekdi sadago tişekime varetun hem ticarete pirnakın le hafta akdine serojene ve disa hişyarin diyari inder kevin govay disa ev ticaret didome bir şekilde ki dinle serhenek devlete edinere serhenek şirkete edinere bina ve ki dinere ودي صدر كهوه بتشتري قلوتني أف حتاني نها بلكي ده جارة درد كهوه تجذيب لكده بيها دره والنراس أما دي صادر كهوه حوله كسك جي باورناك لو را آجر بيكتي دخان جي درد كهوه هركز جدور في دخان هاني دبينه زانه جو حكومت في وارده نراس تبيه يعني چه وی حکومت گریدایی دسته وی گریدایی او محکوم کری گوینا هانه چیگنه که گلو تجاری وی دولمندی مزنن گو تأثیر و باندوران سر حکومت جی که هی اف ناخوازم بسکن و ناخوازم گو حکومت چیگ بکن هاو بدره واد بیشن ما سیستما پرگارا گو تجارت بازرگانیه بر اسرائیل ربکه ما ویا سکن آندی آنها هیچ ناشغله به هر راست بلکی ممکن بویا اما نفرمی ند بین پرگال و سیستما تجارت رسمیده اف تجارت اف بازرگانی هانی جبر بزیده تر دبه حکومت دوی وارده حقیقتا نباش دکه و دربا کش وید راهانی خلقی خواه انشالله و بخور يعني دما خطي عام هي نو دست بكربون او مها عول بري وزارتا لسروان مال بويقوت اوجي بشتاري في كامبانيا يبون مثلا المكتبة القانتينا قوت المالي بويقوت النفرش يعني وان فيها قبول دكن هن شركاتو هناك امبيجن جعالية مالدارية وكو وها بناو دنگن ون قبول دكن كو بشتكري و دستك ددن سيونيستان ونخوا قبول دكن شما وانا وها برحتي لتركيا بازرگانيا وخد دومينن يعني شما وها تشتيخو باواي كي اشكره دفروشن حتى دسر اكران دولت قنالا دولت ده ترت ده ركلام وانا شما تكرن يعني جالي كده اون بويخوت كن اون دوينن بويخوت كن جالي كده اون ركلام وانت جالي كده اون بإسرائيل كونكوجيه دكه سوجداريه دكه gerek عدالت دیوان به دارازاندن و امجی که مداخله وینا هندبن و جالي كده ورن اي شركه اسرائيل ورن جفدرا پرا بدن هف كون بكن خلقيم وبن بدن تشكو سلاح و چيك بكن مثلا سرکی مسلمانه و سرکی عربا گوان روزانه کم بون دروش بری کم بون و سر وی حربا فلسطین و یهودیا جوینه کرد و هیچ که گرگ سر بی خبرتاندن میرو بکرتایم خبر بدن دورا وقتی ماجی پرنامه میرو او چیکا هم مخن یعنی 31 ماده بیانات آوانی داوی انجام نامه مگش خود دوی درهانه تبی چیکیوان أري حبك هناك تشت قبول كرنا برينها هبونا ظلماء إسرائيل
براستی لسر خلقی فلسطین خوش قبول نکردن گفت اسرائیل به تروریستی حماس به تروریستی وسایل حربی دکی اوانا بون سبب گو خلق بین کشتن لیرو حبکی وقت بو هناك زخطة هناك مسلمانين دني وقو قبول كرني دبي تمام إيرو إسرائيل ظلمك مازال فلسطين كخلقية دكوجي وشهر مزار دكن لتبي آري كاريا ديسا ج غربية دخوازن ج نتبي يكبوي دخوازن ج آلية ج أمريكا دخوازن دبي وانا شهر مزار بكن وانا بسكن وانا شيء بكن ونسيه بينجي دولتن بيسيه دولتن إيه مسلمان وعربا أبانا نكارن ببن جمعه وقراره كي برياره كي بدن بإسرائيل بسكن يانا أمي فينا بكن تشكي ورنا بيجن داوي يجي كده دب حفظا أزم دخاله حفظا ده ويا بيس حفظا ده بدو دبي هو تمثيل كاري خلقي فلسطين محمود عباس وبارتياوي أبينا هنجي كي شاشة كي ديسا قال لك مزن ونيتك خرابه نيتك خرابه قد بيجين كي أي حماس تفق يصير مجادلة جد كي تو آري كاري خو برخدانا فلسطين يجيش لديسا أمونا حسبين أم خوازن ونجيش تكرن زبرة عباس بيديسا خدمت كاري جوان ربك سيهو يك خالب مجيش خواندر تشتكي قيمة لحقيقة دوان دو تنبو أفيا الشهر مزارك قال لك مزنة همش دولتي عربارة همش كي دولتي حتى تركيا د برلمان ده خبر ده جوازي هرم غزة دنگه کی جهات یعنی محمود عباس هاي إذن ندای و چهار بله تماشاگران هیجا سه چهار رو هفته کی بره لامریکا هلبجارتنه کی پیکات براستی شو انجاماوی ند روجوا مدبو یا جی ند مراقا مدبو لورا جبو دولتك وها داغر كرو وقتل عام كرو وهوفو تمام قتل عام للسروية الدنيا إيرو كأم جوي صد صالي بحث بكن محقق شو عليه كدي ده بيجكا وتليا ده هي يا بسياسة خد نافده يا باللشكرين خد نافده يا بسلاح خد تشكي خد نافده يا بري خد نافده يا بالنافي خد نافده ها کامالا هاریس هاتی سری ها دونالد ترامپ هاتی سری ها بایدن هاتی سری جبو ما فرق ناکه ام سروی مسئله خوازن او دیرو کوانی قطع عمکری خبر بدن وقت سه چهار دقیقه ام پروی مسئله دریج نکن لورا مسئله میدن جهنه کرم کن کسی فدی نبراستی یعنی دیرو که امریکا سر خوینه چه بویا لورا يعني قطاع أمريكا أبخنا أمريكانا يعني وقت هنگانا إيجوشنو دي إنجليزن إسبانيولن إيطاليان فرانسيز يعني تبلي هف الويدري قولونيك شكرنا وقت يقول قولونيك شكرنا الويدري السروي عردي معلومة خلقي هرمي هبونا يعني خلقي هرمي هبونا يعني دماغو چونا ويدري شخوش بوغو الويدري حاكميتا خود شكن جوي خلقي خلقي ور لقورا رقم يعني جو كتنا تاريخ ديروكي دبي 7 مليون انسان جوا كشتنا هناك دبي 100 مليون خلقي ويدي كشتنا ابنائك يا دوا مثلا تاريخ دم ميزن امريكا 4 مليون فيتنام حرب فيتنام انسان كشتنا ديا قوريدا 3 مليون انسان كشتنا يعني 3 مليون ديال قورة دكشنا مليون كوني في أفغانستان ده شهيد كرنا مليون ده عراق ده شهيد كرنا سورين هاش خو أمانا كي نبليا أم نزانن 350,000 هيروشيما وناغازاكي بكيمياسالا قتل كرنا 10 مليون إنسان جوخته گوش أفريقيا آنية دقمية ده گوشته ناوجنيزا وجبي نفس فطسنا دقمية دمرنا وآبتنا بحرا 10 مليون جواجي كشتنا يعني تاريخ أمريكا جو بالفعل بالرسمية أمريكا بالعسكري خو بحيز وقوة خو جو كشاف كشتن كريا أما غيري بيناجيك أو أمريكا جو حوالي خو لسر ناف دولة هذا دستك دايواناكي مثلا ضربه لشکری کرنا یعنی که هنگ ارگوت هنگ سازیه لگورا خو چه کرنا ناف دولت هذا
و بدسته واناکی بسلاحی گودانا واناکی و پره گودانا واناکی به شکلی آلیکاریا گوباره کریا انسانه گو به شکلی غیر رسمی گو کشتنا او نه نتیدا یعنی او نه نتیدا انا بگاوه وقتی گو د دنیای دا دولتی چاغداش دولتی گویرو چی بونا ایگو قتلیامی مازن کرنا یک یا پیشی امریکا یا فرانسه انگلیس هولندا یعنی دانمارک اف دولتی اروپایی گو ایرو زاروکی واناکی مثلا ناف کیف و زوکی دنا تمام سر خوینا هنگ دی انسان مظلوم ساز کرنا و ایرو کیفا خود مشینن و فتنه خوشی که دوام کن حتی مشهور مسئله سوزک هیا دبی یک دبیجه دبی بابی واناکی ام کشتن ایرو زاری و آتش مرد بیجن بیوارن بردسته ما امی والهف بینن یعنی تاریخ کولو فجن امریکا شخو وقتی گو ام بحث امریکا تد مسئله فلسطینی دا ایگو پیشی قدس گوتیا برا قدس پایتختا سیونیستا به ترامپا اف بیرکا گو هاتیا اف هریس یا گو لهمبر وینا رابویا شو او نه وقتی هاد گو از امی تمامی لفلسطین یعنی کشتن حربی می صافی کن ترامپ اف جواب دای یعنی الهمبر اشتغلين الهمبر دهما اكرانا قوتن ترامپ قوي من حوجه يقولوا يا قوتي قوزرم قوزي همن خلاص كم يعني قوفنات بيزي بين يعني كيش ما زيادة ترسيونيست وها بله يعني إلو هيفي ورجع جا أمريكا وجوا دولة قويرو دورة فلسطيني بيجانا بناوي مدنيتي بناوي دموکراسی و دولت انسانی دنیای خاپاندنا ایلو هیوی و رجاج وانا شویا نایکرن و هاوتی کرنجی ایگود کیجی که خود خاپینه یعنی ایلو ویجی بیجن ایلو مثلا دو بین هب چنده که اردوان بحثا سوری کر دیسا ایگو گم ناخوازن سوری دا بارش چه بی روسیا امریکا سیاه بویک بنر اوکراینا بهفر حربی دکن ملاتی اوکراینا روز بهفدو دنا کشتن و گفته سر مسئله اشتیه سر مسئله سلمی صلحی د دنیای دا و اگو سلاح رابن العرضه مسلمان هنا کی لافدو رونن و مسئله بحثات çözüm süreci kirin tedit agir به باطمانه و مردینه و قزل تبر درست یعنی دو ترامپ پوتین را خبر دایه جوادو را گوتنه دوستی من لكن سيشار دخل مخابن قف له جهفدور بيجن دوستي من ابن كارتشيك بيجن دوستي هافن لو بيغمر سرازم قوتي الكفر ملة واحدة كفر قش مليك ملة بهافن دوستي هافن جبو برجواندينا جبو منفعتنا جبو هناك سفرنا وبهفدوك هافن شربكن هفدو بكوجن وهذا مظلومي خو بكوجن وديساويل سر مصيب بهفر رونين لقو لیدر کی مسلمان سرکه کی مسلمان روان بیچه دوستم ترامپ دوستم پوتین او یا زور زحمت جمر زورتی دیروکا امریکا و قتل عامش خو که سیف الدین گفت بریاوی بنگهاوی چی گرگ مر پیچه که وانا چش تماشاوان رضا بک بکرتای اوه امریکا نه امریکا كشف كريه ونقريستوف قرومجي كشف كريه وانا قش خريطه وكي بيريرس وهناك سياحي مسلمان دني خريطه وان قطعاني مجهول هبو جاتن كشف هاتون كشف كرن ودور الانسان هبو دجينجي كي ومدنيات جي لو يدرا هبو استكو انكا وسائر فانا اوروبيا دزي خو قاتل خو سرخوشی خو ایگو امکانوان گو ناف خلقات ناف جواکات بمین و ضرر ندن محبوس خو وانا شاد نو درهانه سرگن کرن و درهانه وان خلقی وانی سرگنی ایگو دزبون ایگو قاتل بون ایگو تجاوز کارون حشی حضور سوجداری وانی هری مزنگو ایدی اوروپیا نما قاربون جبروان اداره بکن حبسی خو درخصن او شاند نو درهانه جبونا گو دوری وان ببن وان انسانانا هاني خلقي ودراهاني ومدنيتي قول ودراهاني هبون وانا او انسان
بشكل إنسان ديتن قبول كرن بانوان كرن أو برن مالا خوا برن مسافر خاني خوا خوارن دانوان نان دانوان جلو برق دانوان أو تشي كرن وك إنسان جو هناك إنسان جيهن دور هاتن فيدراني مع زوبانتي جوان ركرن وانا جو وقتا جو دولة مندتيا وان ديتن زير وان وسراي وان وكوشكي وان ودولة منديا وان وعدالة وخشيات نافوان ديتن جابي خبر وانا دان بدزي أو كشتن وان زير دولة مندية وان ومعدني وان قش تزين وانين في عليه خبي دولة مند كرن ودي ساعات مدرهاني إنساني خبر نودرهاني حتى جا أفريقيا كولا برنودرهاني شخر شغل عن العمري عرض وان شغل عن سر عرض وبنار دولة مندية وان قش دزين اف أمريكا جوان دز وفان وحشي وجوان سويقنانا هاتي تشيبوي جو وقتا جو تشيبوي بسر بخا وبقوات بوي اللي بالدنيا قشي كتير للدنيا اللي كدر كسك بآوينك كسك ده عليه هيوي دبه ويدرهاني خرادك تارومار دك تاران ويران دك تاريخاوي تاريخ سر خويني ودز وحشي قاعدة وقرالك جرتني هو قاعدة قرالك وهي منفعته برجواندي والدولة مندية الدنيا يجيش جرك جوان رهرن أو بخن أما تشي هري مهم في درهان الأفة إيجو وان بفي شكلي بسر هفدتينه دك كوم أورغانيزة دك وكر ريخستني أفانا قش يهوديون هام وباتريكي يهودية أو دانه أو بفي شكلي كرنا والرياض زي وطالان وإيران وفائز بروان خسنه وخلقي ودراهن قش قتل عام كرنا وكتن السري أمريكا إيروجك أو هم دنيا قش إدارة دكن وهم جيكي عالم إسلامي نگاری إسلامي قشي جيكي أو دخازن بوسيلة إسرائيل نخوشي تخني وانا قشي إمها بكن ووعد خوي جو تشركن جو وان جخر خاهامي وان جوان رقوتن وانا بيننجي سري فتنة تبي الدنيا قشي دي سيونيست وأمريكا بله سيدا قيمة جبونا بري هي أم بدست مسألة شارداريا بكن كسيف الدين ایرو زیدایی لسر مثلا کنسری کی کو شارداریا مزن باجار مزن یا انقره سریا پی اول گوتن نیز 7 میلیون دورانین سر 43 میلیون 44 میلیونا جبو کنسری کی خرج کرنه يعني افشارداری بچه جسارت بچه حکمی وان پری ملت وها لفيالي ويالي ام بيجن خرج دكن تقاعده وقراله كيش في مساله تنقلوا يعني ام كارن هالو بيجن كي حقيقه افا ايرو التركي افشار سروك يعني افشار دار ايغو تين سر في شيء اغلبه انسان خودي خو رامان خودي خو فكر يا سوسياليستن يا كومونيستن يا لايق كماليستن وقتی گوتین وی درجی که یعنی ج پروژه کو خدمت جملت را بکن بهتر امی چاوا حواله خو ممنون بکن يعني إيجوم أني نفيد أمي تشقاسي بدنا وأمي تشندات إحنا نعيش أمي تشقاسي جفدري جالية مادي برا أمي تشقاسا بجهن كده لريويد قارن جبوا لوجيكي يعني هنك مثلا هيكلة تشيتكن هنك جي مثلا يعني ري ساغلما ري خراتكن بوجو إهالة بدنا دوستك خو عربة ساغلمن وأنا كده فدقارين ببلدية بريدايا حوالي خو إبطال دكن وإهالة الجورا خو دارتخن هر إهالة كجي بارشة كتخن بريكا خو وتابي إهالة دنا دوستي خو مثلا الولايات المالية اليوم كردستان وخدي جو في شاردار هذا كونسيرت ده بعد كرن إنسان الجورا خو إنسان فكري خو رامانا خو ده أغلبها هن جوانا كي محكوم جبون وقتی گو قیوم چه بوش قرار نیزه بعد کردن انسان دوستانه یعنی هر یک لگور خو لید خبری یعنی پره گودوی بریکدانا اما چاوات خن وی بریکادی ریت دادبینن یا دیجیش اردوغان بله یعنی سر رئیس جمهور اردوغان حالو گود گو اما چه بکن گو می تصرف بکن و انا جیجی را گود گو حیرا ام
دسلوگانی خود دوام لید گوتن گرک اردوغان هره سرای بکوی سرای هره افجی دبیجن ماده که ما سرای ندارده جو سرای رد بیجد به او پروگرام اکونومی گوت دبیجه ام قبول نکن ما به مصرفیت کن چش تاتی قبول نکن امی به مسئله هی خبر بدن وزارت چانده کلتور باخانده هنک فستیوال هنک کنسر اویج راست کر موی مسئله جانی روزه مسئله خبر داد تماشاوان هیجا مویجی رخنکر ام هم برویج درکتن یعنی پری ملتی پری باجو ورگی ملتی تشتی وها بله اوجی بلکی لازماتی کملتی اللي وها پریکو بهایوان وها سریا 10 میلیون دا 20 میلیون دا 100 میلیون دا به شکلی که اسراف کردن لعالیه کدن برای کس بحث تصرف نکه اما پشتی نابری به مسئله خبر بدن تماشاوان هیجا برنامه دومه نیرین راست مد درباره شارداری را خبر داده شارداری جبو کو دوسا کو جملت را خدمت بکن لعالیه کی پری ملتی به کنسرا به هن انسانین کو جوان را دبیجن هنرمند ددن خوارن سروی مجاری ما خبر دا میوانی ما سیف الدین آرمان سروی چند گوتنی وی مابو کرم کن گوتنی خود دومینن بله وکا گوما گوت ویگا گروه بلدیه گو خدمت جملتی خورب کن تابی که مثلا هر بلدیه دا یعنی ایگو ایشه وی صنعتی ارگانیزات کن ایگو چید کن هانا یعنی هنک گالرجی که هیا اما رقمه گو درد کفن حوله هنکی زیده مزنن مثلا بيجي يعني هناك برزيد مثلا بله يعني 6 مليون 7 مليون رقم اگو او بيجي كونسر كده دنا شخصك يعني ايرو وام سري چيله دنا ايرو پايزا چندك دي گوباران وره لباجاره خوم دميزن گلك باجاره مثلا جيكي وكا ازميري جيكي وكا ازميري د شخص بجيراني ومان برگو آف بكون يعني باجار خاني دبن آفت ادمینن خلکی ما دبودروم ادا فقیرا دول ازمیر 5 زاروک مرن یعنی جبر آگری صوبه او فقیر لازمه بلدیه لوان خواهیتی بکن کاری بلدیه اوجی سوسیال بلدیجیلی کد بیجن بله يعني هيلا كي ام دميزن حكومات دبيشي كي ام تصرف هيكن ام تصرف هيكن انسانه جو مثلا ايش خورش خوركت نعيش يصل معاشي انا عين 6-7 هزاري صورتاي واقد كرن اشتر بيجم يعني تشتهال هيلا كي تنكرن لهيلا كي مدميزين بمليونا برا بلد كن جو اف برا اگر جو چوبانه جيه كي جو منفعت الملتي مدبه مني بقوتا يعني باشا اما مثلا يرو الهاوير دوري الدنيا خاصة فلسطيني ابقى قتل وقتل شيء بنت راويرو الميدان موزيك فستيوال موزيكا شيء كيف ورقصيت كي يعني ابشكي شرمي لازمه ابشكي رؤي شاندن لازمه يعني جركا هاي لهيلكي اشترى بيجم مدميزن انساني ما الاستكاكا يعني حقيقة و مكتب وبون پروردی کتا حوله یعنی گلک انسانی ما هنا زاروکی خود نکان بدنا خواندن امکانی وانا که تنها حقیریه و حقی دول میشه و چونو هاتنی وانا که تنها اما الهیلادی بمليون پرا به شکلی دچن یعنی ابنا نای قبول کردن ام تخوازن ملتی مدوی مسئله ده هشیار به یعنی المعلی خو الملکب به خودی لورا او پرا وقتی گو ایرو دولت بواسطه بنقا پراد دشینش بلدیه را چت که هر سری شخصی که مقداره که دشینه هر سری شخصی که مقداره که بری نها به 8 ساله هر سری انسانی که ساله 18,000 پره بو این سال وقتی وی رقم امتخنه حوله امت رقمك زيدا مزنا هلا باجارك وكا عنقرة باجارك وكا إزمير اسطنبول دياربكر اف فعاليتي قوتين كرد
الهلا علی ما کرداجی ولو لالی ترکاجی ولو جبولو ام تخوازن گو ملتی مال حقیق و بخودی دی حسابی جوا انسانا بپرسه حتی گو از شخصا مالا ملان خرابه منی محکمه کربانا منی محکمه کربانی قال را گو جمرت دولت بو خدمتها مدشینه چی ماته ده في انساني بله كيك نورتين كلام كن بله براسي مقدارك بتشا بلديه جوان كاري چاندير gerek به وقت آندن و قانونی لأو چاندچی gerek مرل سر وینا هانی بسکنه اوانا چما بفیکاری ویشی دکن که سیفدین گود گو وقت هنک دینوان هنن بری گو ببن شهردار ببن ادارهوان لسر شهر لسر باجارا جهنکا آریکاری دخوازن او هنکانا جی مدحي واندن وصفي واندكن بريخو خرج بوان خرج دكن وان تنسر او جي دور في ديني خب في شكلي ددنوان هيلك جي اف راسه اما هيلا هري مزن ده حقيقة دي افساد كرنا خلقي افساد كرنا مسلمانه افساد كرنا ملتي بدين بالاخو جوختا گو جمهورية هاتي مزراندن وحطانها يعني سري في فتنه هاني نشار داري تنين اسخازم دا کم کوکاوی دو کوکی ده اف هی وقتا گو جمهوریت هات ساز کرن به دستوان کارانه هاتن کرن دمک وقتا گو نه جمهوریت هات ساز کرن گلک د کتابه د چیکار ویا هی یعنی قیناغه گلک چاوکانی اوی د به خلق جبرچینا دکتن لورا حرب مزن و دریج در کتبون زارکی خو خورتی خو زلامی خو شاندبون حربا و حربات کش مربون شهید بون پیرک و زارکی هورک مابون عرض نهاتبون چاندنیا گوه بوش که عسکرات هات جوان دستند دبشاند جبهه غلایک رابو بو یعنی پیش گو دوره گو جمهوریت هاتو ساز کن غلایک رابو بو غلایک هبو کسی گو بشغل و بچین و چه بکه سرعت چه بکه مکینات ترخی نمابون خلق زیده یعنی ایگو مابون که بریندار بون سقط بون خوب بون ایگو نگه کیوان هاتو بجه کر نگو دست کیوان هاتو بجه کر نگو هنک نگو دستوان سر بین نگ مابون هبون دگل وینا هانه خلق نکاره چاندنیه بکه زراعت بکه سرعت بکه و دولمند بکه دباره خو بکه حکومت بیشو ورگی عاداتی نسروانا و سروان گراند که تشه گوجوان تیج که دواره کوان حیوان کوان کره کوان هب وانش که جلسه اندر خزن دبزن آنقره خزن خزنه لودرا هانش که بوی مال فقیر و یتیم و بلنگاز و سقطا بوی شکلی و کنسرا و مي ايلنجم شي فستيوال ومي ايلنجا جير بيجن يا كيف خوشيه خو ذكرن صفري عراقي صفري نخوشي صفري تشتي بيس داتانين وبيروقراطي و الشيه دولتي اوروبي دعوات ذكرن ودراهاني بهفدور ودخوارن افينا هاني بوليتيكا دولتي اول في اف ملت وبتش بيخراكرن وبتش جديني خو دور بكبه وبتش هشوي سريوي هر جو ایدی دینه خود تفکر نکه تکیلی و علاقه و ربی و چاج هفدو به خود کرن به وان شکلانه پولیتیکان به وان شکلانه دولت پولیتیکا یک خور دانی و وینا هانی دمشینه جو وقتا گو چه بوج 1923 حتی اینها وینا هانی بدسته دولت تکرن هر سال قيناغ قال لك يمزن بالشا قال لك يمزن اشترف دولتي بنافي وزارتا تشاندو كولتوري دوان وفينا هاني بالشكل بفي شكلي افسادا خلقا افسادا خورتا افسادا كتشكو بيركا دناف هفدود وفستيوالا ويتشا شي بكن فانا خرج دكن بلديه جيكي وقتا يقوتين سر او جيكي مجبورن ذي بريهاني دفان وارانا هذا خرج بكن لورا دولت خطك جوان دانی جرتو تو پولیتیکا دولتی چانده چیه چاندوان ایمانی اسلامی کلتورا کوری گرک بوان قرآن بدون خواندن و هم ببین گزیه سر مزاره پیغمبر و صحابه و سایر و تاریخ و دیروکان جوان بیشن کو چی موی وینا بکن نه جوانا گوش وانا بخاتن چی لازم به
فستیوالا عراقی، فستیوالا بیرای، فستیوالا مثلا فستیوالا کیرازا و چه بکن و دیسا تونا بتونا بقمیون عراقی و نباشیا بین ودرها و که چو خورتا تعذیب بکن و تیخن ودرهانی وانا هيدي بي افساد العاليه كي افساد العاليه كي اسرافه هم اسراف وهم افساد اجل اسرافا گوش بوگو جبونا خراكرنا ملت وخورت وكچكو لاوكاي ابي هان البرچاوي دولت خياناك ناكه تشيكيجي يعني خوشترمه و روجاوي و تشيكيجي جبر ويجكي بلديجي فينا هان مجبورا بكن ودكنجكي شخو ايدي تشيك بوان رماي بين بلديه ولاتيمه جخو ولاتيمه دو جاره اجاره وينات هم بوليتيكا دولتي دولت وان تشويق وينا هان ديك وهم جيكي وگو كبكي سيفدين قود ذهنو فكر ورامانه شارداري ما بشكل كي ديني يعني دريه كي ديني ده ريه كي دجي ملت وديني ملت اوش كيش اري خاف دخوازن خراب بجاره خرابون جويد راهاني تيز بله ام جاجي اوقا هاتن مساله كماليزمي لبلي از اول ايقازك بكم لميوانين خو ونزانن قانونك هي 5816 د چارچوبا و قانونی داده بهم خبر بدن تماشاوان نیجا اویا جبو ترکیه براستی جعیبه کمازنه یعنی ایرو ام لسر مسئله کی خوازن خبر بدن لی ام زانن ام نزانن کو وی خبردانا ما وی بکر هره و اوی دبن وی قانونی ده به سوج یا نه سوج یعنی دولتک وقت ترکیه کو خلقی مسلمانن حقارت پیغمبر تکرن حقارت ل پادشاه عثمانیه تکرن هرودرو چیر بانتی نکرن حقارت لسر و کمار تکرن که تمثیل کاری ملتیه حقارت دین و باوری ملت تکرن لبری حقارت لشخص کی شخوا اویان نتشتکی راسته برات کس حقارت تکسی نکه لبلی هن خبردان و هن ام بیجن فکری خود در حق کمالیزمی ده او زخت و ظلم و تشتیک و هاتیه سری وی ملتی بحثا ویجی بیکرن ام نزانم که اوی ویا تیخنه چارچوبا وی قانونی سوج بی قبول کرن نه قبول کرن لورا حکیمه کی دکتره کی استانبولی ویا تینه زمان و تیگرتن ام بیجن مخابره کی کسایت کی شخص کی برصد ویتج فلان کس حزدکی ناکیج مصطفى کمال حزدکی ناکی دویز جی حز ناکم از نمجدورم جی حزبکم تیگرتن يعني مسألة كوهاية الجوري فيهم خبر بدن كماليزم جاري كدن فتلي سر ملتي قالوا وشد بيش زي شار دخل وقت ما هي هرميبانة كمان كماليزم شخوه كجو كرم كريب قانون تي محافظة كرن جبرجو قانون تي محافظة كرن حتى جو اف قانون دقي نون بدلان دوي بردوام بي لتركي فيجا كلمة هي جير فيجن بروفوكاسيون كلمة كنا بتركيا جيكي او كلمة بروفوكاسيون بخوجي كي بروفوكاسيونه يعني وقتی گویی انسان که لترکی بخوازه خبره که راست بیجه تشتکی حقیقی بیجه زمان بیجه بین حوله بین روجوه تدید وید روجوه دا مسئله هیا وقت مسئله اون قاسمه وقتی گو انسان بخوازن یعنی فکری خورامانه خو بیجن تدید همان چی بفکرن پرووکاسیون پرووکاسیون کلمه‌سی پی وکنه و انسان گرتن افهمم و انسانی فکری بود نه و انسانی فکری بود اما پرووکاسیون کرد فکی ام وید پرسن یعنی می وید پرسن حقارت قرآن تکرن نه پرووکاسیونه لهلا سکاکا حاشا من حضور يعني عفوا خد خوازم جو تماشا ما لسكاكا انسان جنو يعني جن ومير نجنو ميري هافن زناتي كرن نايب نبروكاسيونا حقارت پیغمبر سم تكرن نبروكاسيونا قرآن تكرن نبروكاسيونا بچكو يعني لباسه كردا يكل خوكي مثلا بير بينها الجزيرة الشيوية إنسان كي يعني جل هرمي الخكرنا تشن سكاكي بقربكاي دقلن دبن أفهم شيء أبيها تشبه تيروريستا يعني أبنا بروفوكاسيون إنسان كي بروتستا كي مثلا زامي بكي ويناكيد بن أبنا نو بروفوكاسيون لبلغو إنسانك بيجي حيرة أزحش مصطفى كمال ناكم أبو بروفوكاسيون
يعني مثلا قيزك دردخن لانت خبره سره اجبر گو نخوماندیا بخاص میکروفون من دبر دوینا دبیجن تشت فکره حرمت الوید دبیجه کی از جبو کمال دمرم از جبو کمال رابم رودنم دعادکم از جبو کمال حالوتکم ابنا پرووکاسیونا اما لیباسی وی قیز کی گوتناوی نو کوا فقط دکترک يعني uzmana onkoloji kanseri belki ne çend nexweşî wî hêviya wî hena çend randewî wî hena çend însan li benda wî ne ji ber ku zimanê xwe de kelîme gotiya gotî çi gotiya aynê ev şekl û şemalê hereketê ku hûn dikin di şibê putperestiyê yani vî îşî nekin heger ku hûn misliman bin ev ji we re nelayîqî we ya beyanatê ku lo daya çûya Texsîm îştihalî ku lo gotiya و انسان گویی افشی گویی افناکه حقارت چما حج مصطفى کمال ناکه چما تنا کمالیستی چما تش کمال ناکه اف انسان گرتن خصن حبسه قریبون ifade بگرنو بردن مثلا انسان ناکه وقت ما گفت اونکولوژی یعنی کانسر uzmanı دکتری ایرون نخوشی وی انسانی هنا راندویی وی هنا انسانی گو هیویا شفای تکن هنا و وی انسانی هنا که بر و انسانی دیجی نه فکره یعنی جو انسان کی شیاره انسان کی خواندوانه انسان کی یعنی گو بسالاش بو خدمت جملته خرابه که خوانده عمره خدایا روزه خدا نه زمان خدایا ایرو هنوی انسان حبسه اف یعنی حقیقتا دوی زمانه مده گود به دموکراسی گود به özgürlük گود به حق و حقوق انسان سربسته کی چه بجه چه بشتغله حتی گرانه یه سلاح تشتک نبی. بله. اما وی ثانیه اشتغالی بود. تشتی خریب تشتی عجیب جی یعنی تمام پارتی سیاسی جی لهمبر به گوه کار کرنه کس لهمبر به بیانات کی جناده هدا پاره پشتگیری آبی کسایتی کریه گوتی از امل محکمه وی محافظه بکن لور سوجه کی تنسری یعنی ایرو هم هاتن حالی کی وسا کو تمام پارتی کو امبیجن لهمبر کمالیزمی آوا بونه و هبون آوان سروی هاتی مشاندن پارتی سوسیالیست پارتی لایک پارتی ملیت پرور تv هاتنه آستک هاتنه جیکی هاتنه کلیکا کمالیزمی yani دو غریبه yani ده قنالات تلویزیونه که تم کارن نویجی بدن حالق تیوی در کد بیجه کی ایرو ده قاسم یا اون قاسم فلان işte falan parti çıkırna bahsa Mustafa Kemal kırna peki bu bahsine kıyakет ve huda para yani handik maya govejn huda parji provokasyonat ki yani herkes ne mecbur hakkı her meseleyi de tüşteki beje yani ana ki ma Mustafa Kadir ev kanuna 5816 تشتي تي برامزانم در حق محافظة كرنا شخصي ويدي شخصي مصطفى كمال دي يعني كسك مصطفى كمال نكار حقارتي خاطراتي وي حقارتك نيكرن يعني تمام بله خاطراتي ويلو درهاني شخصي ويلو درهاني تربا ويلو درهاني برا كسك لي حقارتي نك شغل جمع انسانك مري نحوج مرا حقارت عليك نه نلاقي انسانك يقول جي انسانك مير حقارتك بك تشكي بك جربيش اما مساله تشكي دنيه هناك انسان جبونا اف قانونا هاني هي وهاي herkes şeytune herkes ne parezere herkes ne savcı herkes ne kadar muhafaza biki و ego arikari winjiki niyeta wan xarabı tişteki wî nebaş bibînin tişteki wî nel hesabı wan bibînin hareketek wî fe'lek wî kirinek wî heman xwedavêjin paş wê qanûna hane vê madda hane û pê wî sûcdar dikin wî raqibê xwe pê îmha dikin pê tune dikin çîkî dikin mesele ev e mesele havî ev e yani nego kemalizm fikreke fikir insaneki çeykiriye insanek dinç fikra ka mümkün go diser awirabe dibin awirabe kahrabe ve habki rakhna beke şirova beke verde beke vuruvak tşeki tabii yani kesek ne kadar ve hanır tşekbij ama şahsi ve hatıratı kesek mana قلتي kesek her cerci حقارة اللي بكون بيعطى ده عليه وده خبر بدن بيعطى خبر أجر بدن نلاقي إنسان نلاقي ميتك زينتك وهاي جي يعني دوی ام جیکی حزب کن لازم هر کس جی حزب که ام جیکی را سری داتینن سری دتوین لازم هر کس سری دتوین ناوه veya diktatörü ناوه veya ne insaniyeti ناوه veya ne cumhuriyeti
ناوه ویا نه دموکراسی کی ام دموکراسی جی یقین ناکن لورا دموکراسی نه کاری انسانه یعنی لهمبر خصوصا لهمبر مسلمانتی لهمبر رژیم دین اسلام دموکراسی تشکی yani dibin erdede adeta yani nae kıyas kirin pi. Digel vejki madem ki evj demokrasi bawer dikin yakin dikin dibe tişeki baş tişeki vesaireyi ev tişeki ev dibejin و ev tişeki dikin jiki nel gorwayı nel gor ver rejmago ev bawerin pi nel gorwayjki ev nadibejki herkes haberi habej dikin برینها سروجات اون قاسمه دا اردوغان زهاتك دا گو Atatürkçi سر ماسه Atatürkçi میخانه Atatürkçi yani بناف kır ve nihayeta da ev go gereka ev go ser navi Atatürk zararı dizne Türkiye istismar kim ve vakatine. Mesela İslam dçe dbi Atatürk بعراقي مريا بسيروزي مريا بعجيا اجي كي غرك املاطي مهتف عراقي وخي وك بلديه مرسني دشي جخورتارا بلاش عراقي بلدكي جيابتكي مثلا دبيجي كي Atatürk efendim لوطك دانا يعني دانس كريا دبي غرك تقيزي كات تمام مكتبه دا زاروكا 17 سالي تعذيبه غرك قيزكو خور بهذا لوط كابد دانسي بكن yani evnaki istismar. Mesela diyeceğim ki dünyada sulh, cihanda sulh nizamşı ki cümle ki istemal dikin. Ne mi? Yurtta sulh, cihanda sulh. Diyeceğim ki düşmene mavare kafir varın pe seri meşikin deynekin. Yani hiç hun deynekin. Yani liser navi yani privant tiştajı paşe pe vaat nekirim rastı. Yani mesela ki kudiro ki baş bu khayne vant tişta şu duri aklı mantığın yani. Yani am ve bejin ilo ehl Türkiye henek insan hana İslam'ı istismar dikin. Henek hana ırkçılığı Türkçülüğü, Kürtçülüğü istismar dikin. Ama şhamuka behter Atatürk ve Mustafa Kemal istismar dikin. Binavi Kemalizmi, binavi yani saziye devleti da, binavi devleti, lissernavi devleti, dibin uniforme devleti, ve bimaaşe devleti hayata khud tecvinin, ve ev insanana ki sernavi Kemalizmi eziyet edildiğine millet. Yani hem milleti xo perişan dikin hem şekil hem bir dünyaya xurrazil dikin. Bale. Mefkurama eve yani ne lazım yani hakaret litkesi dvene yekirin. Emji hakaret likesi ki kumriye luan nakın beji rast navinin. Ve bale evji şutuştaki ne raste vak şahsiyeteki kutsibe kutsiyet lebar bikin. و بفي شكلي تمام ملت إجبراوي وك يكي قدسي قبول بكن لجور في أم شوا الهمبروي دتاون أم شوا جي ويد حبينن جي حزدكن ويد باخو مظن دبينن برا هكش وهاب فينا تشتكي وساتنا يعني بري فيها كلام كر أنها يك د سوخاخ ده بيج مصطفى كمال بعراق بسيروز مريه بلكي ایدر دوراوی لیخنش یعنی فکر کمالیسمش ویجی نزانن یعنی حقیقت ایجی بلکی پی نزانن حتی دبین خبردان و گوتناوی داویه چیه هن کس دبیجن نظام فاتحه خوندی هن کس دبیجن دعا کره نراسته وانج نه یعنی گوتی ساعت چنده yani ve fikri ایرو دناو ملت ده وها دانه رونشتاندن کو دوی کو تکس در حقیقی دا تشتكي جي خبر نده herkes جرا سريب توينه حيكلي ويلو درن herkes وقت دوري ده هر پیشیا گمرکی خوچاکیت خو بگره و ده هي قاسمه ده وقتی کو او سیرن لیکت برا herkes لجي خو بمينه تشتكي وساتنه يعني herkes نمجبوره وان ريتويلا بينجي يعني يلا مخابن هي الكو قوليل الصنفي عول da böyle debe sana selam vermeyen uçan kuşun yuvasını bozarım. Yani hayvan dahi gusla ve ne de tazi helina ve xarabkım. Ev fikru raman vakti got keve seri insana او insan vakti mazın jidbe
بوی فکری وی رامانه بیل ملتی خود چاو میزنه ابنا مالسا يعني خودپرستی و نابغه اوه ممكن اقول هناك انسان حج مزني خو بكن هناك انسان حيراني هناك ابني يرو هناك انسان حيراني فوتبولجي كنا جوجل ليز هناك انسان حيراني يعني نفيسكارا كنا شو ممكن اما هركس نمجبور حج كنا وانساني دلوقتي مالا بابا كيكسر في نهرمان نورتين قوسري سرچاوراتن شو بشتر بناوه مالا بابا تماشان هجا ام في حبتيجي هاتن داوية برنامج خو حتى حبتي كدن من خير وخشيدا امانة خدا